hlanga lamakhosi ukuba khona kwethu la osukwini lanamhlanje njengabadidiyeli bebutho likaZulu bempi yesilo asithokozile kahle ngenkulumo eyenziwa umnumzane uMax Makhanya kwi-social media akhombisa ungasihloniphi nje isizwe sonkana sikaZulu, akhombise ungayihloniphi indlunkulu nesilo sikaZulu, ukwehlisa isithunzi unomthebe wesizwe ngalendlela enza ngayo. Kodwa kana kuba kunjalo ngeke sivumele imizwa yethu nentukuthelo ibe ngaphezulu kokuhlonipha nokubekezelela isimo esibhekene naso njengamanje. Le nkulumo kaMnumzane uMax Makhanya sinesikhathi iqalile eyenza, kodwa asihambisananga nayo iqala esikwenzile. Sixhumane noNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya lapho athi uMax ungawakhona, samtshela ukuthi ayisiphethe kahle lento futhi akekho umuntu ongumZulu emphethe kahle. Silandela umgudu ukuthi Ndunankulu wesizwe sakwaMakhanya uMnumzane uMbongeni Makhanya uNdunankulu wesizwe awuqoqelele udaba ukusondezela le ndoda ebonakala ingasihloniphi siwuZulu wonkana. uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walwemukela udaba walithatha. Sizama njalo ukuhlonipha ibukhosi bakwaMakhanya nesizwe sakwaMakhanya, sisihloniphe ekuthenini asibakhombi ngenjumbano, kodwa sicela ukuthi lo okhulumayo bamsondeze sikwazi ukukhuluma naye. Ulithathile udaba uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walisebenza, wabuya kithi wathi sebefikile ubuka lo mfo oMax. Kwatholakala ukuthi akekho ekhaya, akasahlala ekhaya, usuwahlala kade ehlala eMayville, nakhona eMayville akasekho, sebemkhombe eGoli. Ngakho njalo ngoba sezubulungiswa bokuthi ayilungiswe lento ngaphambi kokuthi kube khona umonakalo odalekayo, kodwa ke uMax uyaqhubeka. uMax Makhanya uyawudala umonakalo, sudalekile, usuyisinengiso. Sesibona ukuthi ke ake sizame ukumkhuza ukuthi lento ayenzayo ukudlala ngomlilo lo. Omunye umuntu uyeyibilisa amanzi ethi ubilisela omunye kanti uyibilisela yena, ethi uyehlisa omunye isithunzi kanti uzehlisa yena. Le nkulumo yakhe isifike lapho singaseneme khona kakhulu, kodwa sithi asisho ukuthi abasondelene naye nabaseduze kwakhe eke bemkhuze bemeluleke ukuthi lesi senzo sakhe sizomholela ekuthenini sibe nenkinga thina naye. Sizuleke ukuthi uzinze eGoli, kodwa futhi sesixhumanile nobuholi bamabutho bempi yesilo yendlulamithi eGoli, saxhumanela ukuthi ake besifunise lo muntu ohlambalaza isizwe sikaZulu ngalolu hlobo, ngoba akekho umuntu ongakhuluma kanje, noma ngekhona endlunkulu noma ngesonisile, kodwa akekho umuntu ongakhuluma kanjena ngomfowabo womunye umuntu kuthiwe kuhle. Uma kufika lesikhathi sokuthi lento ayenzeki ngoba osukwini lanamhlanje sivuka nenye indaba kaMax ekhuluma ngendaba yokuthi isibeletho sika Mntanenkosi asibanga sihle, yonke lonto leyo ingamanyala aphindiwe esizweni. Angazi ukuthi izibeletho zabantu abadala uzazingana, kodwa sibona ukuthi ukuze lento ilunge sekuzofanele ukuthi sisukume phansi ke thina manje njengempi yesilo, sivikele ihlalo ezitheni nakuba sazi vele ukuthi lo Max lo ayisuki kuyo lento, emva kwakhe khona bakhona. Siyimiseleke ukuthi ake sibhekane nalesimo kusuka manje, ngoba lento leyehlisa isithunzi sesilo. Akekho umuntu owuZulu nje nozwelana noZulu nje ongavumela lenkulumo esho uMakhanya. Ngakho kusezandleni zethu ukuthi
ake siyi-treat ngendlela ezokwazi ukuthi nathi sigculise sigcine sijabulile ngoba isijabulisi lento iyenziwa uMakhanya. Nanokuthi-ke futhi siyafisa ukuthi esizweni sakwamakhanya nasebukhosini nje bakwaMakhanya sinobudlelwano obuhle kabi nabo njengoZulu, siyabuhlonipha futhi, kodwa kuye kusuke kufanele kwesinye isikhathi ukuthi isizwe nje sakwamakhanya nobukhosi bakwaMakhanya buvele obala ukuthi buyahambisana nalento abuhambisani nalento, beyikhipha kulento beyifaka kulento, ngoba uMax ubonakala edelela kodwa ngaphambi kwakhe besithi usuka kwaMakhanya njengoMakhanya. Manje-ke lento izodala ukuthi kube nobutha obungenasidingo. Sibona ukuthi-ke sekufika isikhathini sokuthi siyisukumeleke lento, sime ngeenyawo zombili sikhulume ngayo ukuthi into-ke esiphatha kabi-ke nesihlukumezayo nezodala ukuthi kube nemikhuhlane yiyo-ke le abasondelene naye, ngoba khona nabanye abasemva kwakhe abazi ukuthi kusukela manje sikhona sobuya nomkhwezeli ngoba kunabanikazi bayo lento abayiphetlayo. Thina asiphoqi umuntu ukuthi asihloniphele iNgonyama ngoba iNgonyama ingeyethu njengoZulu. Uma umuntu ebona ukuthi khona yena kumfanele ukuba kube ngeyakhe iNgonyama, akabuye eceleni. Thina siyakholelwa ekuthenini okhokho bethu, omkhulu bethu, obaba bethu babekholelwa ekuhlonipheni iNdlunkulu njengoba nathi siyihlonipha. Asikho-ke isidingo sokuthi kube khona umuntu ozokwehlisa iNgonyama isithunzi ngalolu hlobo. Ilokho besithi asikwedlulise okusiphethe kabi kulesi sikhathi kuze kuzofika usuku lanamhlanje. Asikhuleke. Asikhuleke. Wena wendlovu, Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, bayede, bayede ngalamakhosi. to this